Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. APHL siya song pen Assam la pen Meghalaya Anglong soluk sodak atomon ke jab along CEM MP MLA atum kang samdunri aputhak pherang ke amai ke pha Phaikuni ni phaingora pli arni anarlo por phai hinia por APHL siya song pen jai kathar ami thang di phua hem along pherang ke amai ke pha la solong sukor sing ti munga tum pen si phapon lo la solong Assam la pen Meghalaya Anglong soluk sodak atomon ke jab along Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA la pen Assam CEM Dr Himanto Biswa Sharma atum thangnat abirta endundesi arjulong le ben ban aso ing samdunri ahok aha Karbi arat lapen adui ahoy kedo arat atumafan kaching hon kavi ajoklo kedam tang arni pen social media achatai along karli tang bidya sing lekthe kaching ripen matha pen claim asonte lapuson kisung chetong nang ne de jia potlo laso along BJP government atum kechok che ajoksi lapuson kisung nanglo pipot sipini arnianta CEM Dr Tuliram Ronghang humri dam hai hidetlo lapen prapchen pen adui ahoy thir thi pen paklar nangji Meghalaya CM Conrad Sangma Dode Sangse Amethang Arat Apan Soluk Sodak Along Kachilang Assam CM Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Atum Amek Prang Dundelangma Mati Rat Apan Klepi Thek Thelo Pulotang Te Arpupen Suntuksi Kemelo Pusi Pherang Gamai Ke Pha Along Karju Pedupon. The APHLC leaders visited Mukoilum on 23 November 2022 to know the ground situation in that area affected by firing by Assam police at Mukro on 21/11/22 on the Karbi Anglong Meghalaya border. 5 Khasipnars and 1 Karbi were killed on the main PWD road. The area has so long been claimed by Karbi Anglong to be within West Karbi Anglong. Then why did Assam police pick up? Why did not the Assam police pick up the dead bodies? Moreover, one of the dead bodies was that of Bidya Singh Lekthe, a home guard of Assam, posted at Umkro along with the Assam police. Has Assam surrendered Umkro area to Meghalaya? This is a question. If so, why did Assam police posted police outpost there? And why did Assam police went there and opened fire? Why did Assam police went there to catch timber smugglers? About 1 week before the incident, late Bidya Singh Lekthe spoke before the press that there was no facility and safety at Umkro police outpost. He requested the Karbi Anglong Autonomous Council for help, but the KAAC or the district police did not do anything to help. It has become questionable as to whether Bidya Singh Lekthe knew many things. Knew many things as to who have been involved in the timber smuggling, and so he has been eliminated by the Assam police at the instruction from some powerful political persons. This is a question. Why he has been killed? We thank Mr. Conrad Sangma, Chief Minister of Meghalaya government, and the Khasipnars for taking part. Alang litum matha ma lage Meghalaya area pusi matha det luma Assam police manni atum order piluma ang songpen lage Meghalaya lo Meghalaya tumle papiklem nang pulumante lapu memelo ansita Meghalaya apur atum papiklem nak pusita ante pisigidam rake abdam tunai elang akam idolang laport la sine itu mathalo la so akam bangke bongo sena tu pinido la darante ili tu mana pa chu hong sai ya pa thang da kali ange thek dam long lo hala NEC pen kaselam atowar me pi khangjang lake
Mukoilum Police Station an sinan Slam and Lobang. NEC pen pu seta NEC pu seta Meghalaya PWD si ka Slam gamati. A scheme la pen a fancy NEC pen di pichot ke lage. Meghalaya si Slam. Hemkar kok la tovar kar kok anda hedi Meghalaya asor si gewang sigar kok titi da anta. Ande la pupulo dante pisigilang nun prong lo P8 lo ma. La loison ke ba NEC ke ahok lo la ke border da cross that titi tema. Setahala naga maintain nangkar kok kado vetu ke mang Meghalaya ben sinai claim. Age pu ana ke me atowar ilitum ta NEC atowar hala hong kram pen ham rendo mati. La ke pu ki phuk kapi phuk tot anse dukhang yang la ke atowar ta lidia to son. Ande people see KAC ka Charlie dunde that ba Assam government Charlie dunde that sona mesen atowar ki kim ya pan kaselam ya pan. La sini tum la si Karbi Anglong la Charlie dunangi la pen nonomat Phelang pi pen mukoilum an NEC pen name jak pen name mesen atowar salam serak nahi beta lage lalo la pen eson geni tum mathalo nono mat ke chumang la pen khasi la pen Karbi atum haladak ninging samjin pen sige dola atumi ni tum Karbi atum det la poli khasi atum da chingki tekang khasi atum nang dul haladak meeting lo halatum da thang da ferire ka feri thanda velang non matke la sinitum mofita la fear psychosis mane ka feri ka che feri se roy ka pa vedra pa vedji aphan la pen ka feri se roy dolo te di bang atum a chance na enuji lage ako ka pithi thuji aphan sabuyo a chance na enuja a upai do our side do ko tison la posila fear psychosis ka pa vedji aphan ke nilitum APHLC pen hada Meghalaya government ba pulote Joai district administration phalo chuning Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen lam thi pangdak pontanglo CEM pen kaning jepon atengke Karbi Anglong along leke asapta Meghalaya asor aphanke pipe lapen nangpet longle lapen Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy alongke ha 1951 pen si ahoy chepek tanglo lapen ke dam dang phai kuni ni phaing kora hini arni soluk sodak ke dola ke Meghalaya asor si ke chokche Athema Karbi Anglong atheng pi kang hupon bor I pusi CEM ben ningjepon laben Meghalaya asor si theng pi kang hupon si forest asai khi aphan ke endet atum aphan ke nili pin remlo lapen ke hasti sidami piwek nang kokpo laben CEM ben kaningjepon thoke kisong ke phowek abang phu aphan poisa lakpho pipon po lapen kai ke ta theng pi ke nepon bomlo lapen non Karbi Anglong Autonomous Council pen sitami Meghalaya pen Karbi Anglong adum Karbi Anglong along forest asai khi sitami pebat ponpo lapen Meghalaya asor theng pi ke papon pedeji aphan khamkhe ponpo lapen MP Horen Singh be pen kaning je pon ke police atum si ke chok pusi kipu sitami non ahok alam kachini ji aphan CBI pen kiri tarlip ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen pedo ponpo puta Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP pen ningje pon আজিতো আমাৰ নোটিফাইড বাউণ্ডাৰী আছে গেজেটেড বাউণ্ডাৰী আছে 1951 আমাক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যেতিয়া আমাক নোটিফাইড বাউণ্ডাৰী আছে আৰু তাৰ নেচাৰেল বাউণ্ডাৰীও আছে গতিকে সেই মাটি আমাক যিটো নেকি দিয়া আছে সেই চাৰি মাতে 1 ইঞ্চিও দিয়া নহ'ব আমিতো CBI আদৰণি কৰিছো CBI আমি আদৰণি কৰিছো আমিও CBI দিবলৈ কৈছে যে তেওঁলোকক কাট চুৰ কৰিছে যিবিলাকৰ কাট চুৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি পানিছমেণ্ট দিব লাগিব আৰু মই কণ্ডেম কৰিছো নিন্দা কৰিছো তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ আমি তেওঁলোকৰ যিটো চুৰ কৰা মানুহে আমাক ফৰেষ্টৰ মানুহক মাৰাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল বা কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যও আমি কণ্ডেম কৰিছো আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে যাতে শাস্তি দিব লাগিব ন্যায় পাব লাগিব আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি সংস্থাপন দিম আৰু একালি ৰাইজ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা 5 লাখ টকা অৰ্পণ কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা ব্লেমটো কিন্তু অসমক দিয়া হৈছে বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমৰ পৰা গুলি চলনা কৰা হৈছে গোটেই ব্লেমটো আচলতে অসমক দিব বিচাৰিছে নাই ব্লেমটো অসমত নহয় এইটো তেওঁলোকৰ মেঘালয় মানুহবিলাকে কাৰ্বি আংলঙৰ
ফৰেষ্টৰ কাটৰ চুৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো না আমিতো ধৰি আছো আমিতো কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে সিহঁতে 3টা ট্ৰাকত ধৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকবাৰো আমি ধৰি আছো সেই ধৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰা হৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কি ধৰণৰ আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত সময় আমি চোৰাং ঘাট বন্ধ বা এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিমান ফ'ৰ্চ লাগে অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছো আৰু অনুৰূপ চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি সেইবিলাকৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম লাখাইংকৈ ৰথক দুৱাৰবাগৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি APHL চিয়াচং পেন দুৱাৰবাগৰি প্ৰেছ ক্লাব আছাই হেমালং ফেৰাংকেমাই কেপাদোপন ফাইকুনিনি ফাইংকৰা প্লিয়াৰনি দুৱাৰবাগৰি প্ৰেছ ক্লাব আছাই হেমালং লাখাইংকৈ ৰথক দুৱাৰবাগৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চি APHL চিয়াচং পেন ফেৰাংকেমাই কেফা Bangso Perangke amai ke pha ponangkok alam theke kedam tangarni kangbora kiling pen Perangke atoma phan hele ke ot asong pusi akoi kipi lasila bangso Perangke atoma phan hele ke ot asong pu kipu abangke nilitum duar bagori APHL sia song pen ke ake hai kangbora kiling aphan ke ning duglo Athema alangli inut arpu ke do abang jongsi Perangke atom aphan lang plot pen lason ki pule pute Karbi Anglong arat aphan ke chari thek thelo lasinangli pini penap angbong arpu pen jeo serak nang pola pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CEM Dr. Tuliram rong hang sitami kangbura kiling aphan ke arpu pen than pet nang po jongsi Karbi Anglong lason nong no ke jo kewan abang phupe do bomlang pulotang te emek char athaya velu lapen ison alam Karbi Anglong Autonomous Council kachari abang phu CEM Dr. Tuliram rong hang pusitami Karbi Anglong aduya hoy aputhak pusitami inside thek nang po lapen phaikuni phaing kora hini arni Meghalaya pen West Karbi Anglong ahoy along soluk sodak ke dokok alam thei pusitami kopisi non puta anghu chingpu hai hederlo lapen Karbi Anglong kidok kisong ahut kopisi dodun joyloma nangli ningtong arong rong maputa duarbagori APHL sime phu mondor sing ingti pen arjupon Lapen Karbi Anglong tangka kahijik thap ke thek bonta Karbi hijan ang bongki sungke langdun thek the lasi langdam etlo pulotang te CEM arpu pen jingthan petnon puta ningje pon lapen duarbagori arloke Charlie ahem lothan bang abe thek longli lahaita langli lasi nilitum duarbagori APHL sia song pen ke kaheno along anke jedon dun thek the puta pherang kyang no ningje pon Lapen ke non duarbagori constituency setame non itumta adui ahoya puthak akisung nangli vekpo athema gulaghat district pen Karbi Anglong ke che koinot langdam etlo pulotang te Karbi Anglong along lesi nang pet bomlo puta ningje pon lapen pherang ke amai ke padopon along kache tongdon lake duarbagori APHL sime phu mondor sing ingti financial secretary Kamson Singnar lapen keradun mephu biren ingti lapen secretary Rohila lekhe piatum che tongdon tarpung pen dor sing tokbi Karbi Anglong news Hanjanglang solong sericulture department atumpen ingki ke pangreng ase ke kipipon Kedamdang phaikuni phaingkora hini arni pira singja asong hanjanglang so aro lapen sericulture department Karbi Anglong Autonomous Council kachara pen Donsuri Farmers Producer Company Limited asai hem hanjanglang solong ingki ke pangreng ase ke kipipon Bangso long pira singja hanjanglang so aro mepi kakrong hansepi lapen chunbang rinate rang piatum keklem ke dampon pen hanjanglang so ahabar rong thongke rakethom ingki kapangreng asar pimar atomaphan bangrum si seke piponlu Bangso long alohiaman pen sericulture department pen rakhiti sopi IC extension officer Birenchi Hajorika assistant manager Sabnam Ingtipi sericulture demonstrator Seikhojen Dongel sericulture demonstrator Montu Bora sericulture demonstrator Longbirbe director of Donsuri Farmers Producer Company Limited Hanjanglang Sotum Chetongdun rakhiti sopi IC extension officer sericulture department pen kosonsi ingki ke pangreng nangjima lapen koan ali longjima aputhak klardak pen seke piponlu Anparda bang solong sike ke endun abang phi atom aphan ingki achili lapen ke pangring iji ajaton hei hoita rontekang Pinpur dami laan aningkan aphi sericulture department pen lapuson asai ke dengpon alongke lunsing teron kachepaduk ajok lupusi thanpon lapen hanjanglang so along sike ki pipon pen ke pachun longlok ajok pira singja asong hanjanglang so aro achun bang rina terang pi aphan kachuru pajirpon Bang solong karlitang Jivan Chandra Rongpi ACF retire aphan kachikimo peduponsi mesen pen bang somai pachunpon Bukajan pen sar kurube Karbi Anglong news